for me mamo akwapa eba to my GHS so na sabre a reporter a free home municipal abeto dwa e na mede ebe somo akola be mu bia wedi 40 years isi adai wo makoto no ewo ewura bebi mu atese ya man time no na no ya chechire den sa ya chechire ne chi na biem so ne nan ya chechire na tese wo mu ko hu no da so ti ase mu koto no so no wo mu etisane no wo bisa na ase no se de ba ya nam so man ebeda won nchema wodi to dane se ono de wotini fie and wo pia ponte se nka okogun so kakra opia ya wo yes ogun so na na tese nkofo bi atese wentimi ankyere wo musu ene wo mu ban ye but wo se wo ye mema kentinka be se nan wo mo emantam na tese wo mo peja ne mu kata ne ni etechire na no techire ne nsane ne nan ebo mu atese wo mo no ekopie mu e wo bebi na de ote ya ne se women na kodu ha watch the tese mpa na women no call nche na ka se wo ka wo ba ne wanka be me ne no ene nam so man itimi nya ne ti edidi mu a sa bre wode no abeto bebi a woda nkofo ekohun na ansem we no Mr. Prosper Kofi P Bansa our ye ho municipal chief executive MC or no and the ensem no ekopie mu e woni nima wodnam so ede akla no ekoto eye ho municipal hospital se na be ya obenya ayarehwe e wo na wotumu se eye akula nyame na adina ho afofia tese enka enye se nyame ebe mu ne tese gender sacrament be mu kakra nka akula we miti atia ne busuafo be ne kira kwa ya wo mu enya bebi a wakosha na se wo mu nya ne kira kwa mpo ehuni ebiem na no na meta kariaka won se last time ni mo edin komo efa MC ni wo agugu ye no ho se na sesi ada Ghana o ma ye ti mu no emu ban bonsem atoba hates wo bia ye de ope e wo man mu ewuwo adroso ene we ya yerefia o kire we ya yerefia no se ase kakra wo betina say esi wa ase ni aka ye ka bu na police force wo mdo mini die kire wo mdo mini die kire na ensem no ya twaso na akoda na tese ye ntibio minko eche kra ka atakra de girls yi sha say ye bode robo the pressure to police force so afede enko bi eche se nkola no ewu atese case no ye twaso a enesa ekopie mo court kra no ya branch a ye susu so no na main suspect a woche enkola no krampo no wono enu nsem kra se nkola no mu ye na so na ye je no na tum se dompani ehu ni akoye forensics wo no ye se enkola no ewu ni de na bua e na o mewu na sa na ekoka kono se bonisi ni yanka boni nenim ni ehu punishment asotwe bia enfima ba ebe hye wo mu so a wo mu wesuma se edi bonifuso djuma e wesuma se no be ebe kenya o mu kra man kra hye se oh sesesi akra nkofo aye ni enyo mo hye kra ye ntu ye nkoso anye eno na ama sesi adai bonisem adroso pa we entakule anya se nka omode ne kodu bebi omode ne kon de ka se wo mo pe oba mu a enkwesi ni ti age abeke se da wate se ye be kobra sa na eno so aye bad case ate se wo ma no kra no hu ba no ebiem na wenye the face issue ebi sisi ye kuku nkofo enabeti kumasi ni eku obi ato bebi last time kra seshiria so ye ku abayo bi odan room ate se obi enim ne fire by we na no so ye suspect say ritual killings ni bia na so ye jato won ma police for ju ma wo mo ye no ye hu bebi a wo mo de akosi na se beko so ne ye fanto public space mo se na ye nkofo ya chi omo a omo ye connected to issue no wo mo punishment e de so mo ma ebe den I serve as deterrent woman so woman air planning esum fide e dia manfo si ya ni ya ka case na hye ya ni aka case na hye nti ameto da woman so woman tie no mede ho ntra na say abonifosam ados no ene de ni pekun aye easy se an broad daylight kra ni ye pewekun we die me bo MC a wo municipal area on me bo na baso say asem we beto ni no waso asem ni mu atese wama at police for hye instremu ase atese wo mu hye ensem no mu kofo peko a wo mo ebechi akwala no ene ko baby a wo de ko ya sa abre wo mo sa de sa ni ti se wonwe obenti na se wo makochi obi foforo ba we oba de akwa na so mfa ne nkoye no so de instremu o mo ye no ene betre ehu be hia se ye be instremu na ko asie ni ehu ensem no efare by ni so nsem na no ene sa dia Ghana ha
obia bambo akwese se ne ekoso ewo amahudo so robo no obia asori afando apen ho kwan anase afa kwan anase adwen a ono ade bebo no ho ban na tesa sumde akoso atena na report we de ye de ni chese akola na kasa betimi a cheche nsem no akoche tumi sa de na todo so na wotimi nchele nsem ye no timi kan ya ene se ne be ya woda eye iwrem a ye hunu na se ye de etire no de ni etie de be fi ho so abana report no so update ba dia de be so mo ewe video so no nti wa dwentre fa ho no abomodia e de atu2magh comment section na ebiem so no wa follow ye ewe Instagram page at @tua1s_ na ama owusa enemy nyame yadoma yebesan eje shape makram too much GH. We boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great tempo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much na me so me ye amo fire.